Yes, mwongeye kwirwa neza nshuti bakunzi ba Afrokivu TV online. Aka kanya twakiriye umwe mu basore bafite impano ariko bagize n'ikibazo cyo kugira ubumuga. Ni umusore umaze iminsi cyane anyura ku mbuga nkoranyambaga, niwe twagiye gusura dusangize ubuzima bwe, uko yabayeho n'ibikorwa ateganya muri rusange. Watangira wibwira abantu bakurikiranye TV yacu. Yama nitwa bisanzwe nkuko mwabyumvise. Nitwa Irakoze Geti aka Mr Top niyo mazina y'ubuhanzi. Ya abangendana ubumuga bwo kutabona. Abandi ni umuhanzi kabisa. Ya watangira udukubitiraho freestyle gatoya tukumva. Sinzigera ndagusiga n'umusegonde numwe, ndagukunda ndokora uko nshoboye kose, ndagukunde ndakwikundire, ni wowe nasize ku mutima, nasanze uwa mbere, nasanze ubakosora bose. Ya urakoze cyane. Yes, watangira utubwira amateka yawe, ubundi ubumuga bwaje gute, n'ibintu byizanye se byaje gute? Ya nkuko mumbajije neza, je ubumuga novuga ariko atari bwo navukanye. Ya navutse kujya kwa abandi bana bavuka, ndakura ngira nko mu myaka nka 10. Niga imyaka 9 niga ateye primaire. Hama mva ku ishuri nkomeye, turi mu ma examen, mvuka mu gatondo mbona amaso ntabona, nuko byatanguye. Ubundi ubumuga ntabwo navukanye, byamfashe nkutse. Ntabwo wigeze ujya kwivuza se? Ugiye kwivuza bakubwiye ngo iki, byagenze gute? Ya mumbaje neza cyane. Nyene jewe maze gufatwa n'ubwo bumuga bwo kutabona, nari bwa mbere narivuje mera nk'ukize ijisho rimwe, maze ndakoresha ijisho rimwe ariko kutabona neza ariko rikabona. Munyuma banangira kuja kwivuza mu Rwanda mu biti Kabgayi. Ariko kubwo nava mu muryango Kenya, ni ikibazo cyane kubona ubwo bushobozi. Tugiye basaba $500 by'amanyarwanda. Mbana n'ubwo icyo gihe byari bitarakomera cyane. Ya ni byari bakomeye cyane, ariko barambwira ati kuzoteba kuja kwa muganga ndiko indwara izoguma ikomeye, hazogira igihe ahubwo binakobona kagenda kose. Ubwo rero ko hari ubushobozi buke mu muryango mvamo, bica byangomba ko mbana n'ubwo bumuko nyene ibyo bavuze mu muzungu birabaye. Ariko byari nje ngaha mu Rwanda nyene, hari ukuntu nari nahuye n'umuntu w'umunyakenya uza kuba yantera kwivuza. Nja kwivuza Kabgayi, baramvura iby'ibanze nyene, ariko ntacyo byatanze. Umuzungu w'umunyamerika yambwiye ati tugomba kuba twagukorera operation general, twakubaga indiba y'ijisho kugira ukunde gushobora kubona. Ariko amafaranga yanciriye ntabwo kugeza umwana ari bwayabone, yakanshira $370,000. Ubwo nayo yitegereje ko ndabona ahandi ho ubumuga bwanje bw'amaso, banyijije ko Kabgayi bashobora kumvura anytime ndayabonye, nshobora kwivuza nasubira kubona, kuko mu byo umuganga yambwiye nuko. Ugomeze kwihangana. Yes. Ubwo ubumuga birumvikana ntago wabuvukanye. Ni ibintu nyine bibaho mu buzima kandi bibaho byose. Gusa mu kwizera birashoboka. Mu iyo wizeye burya kenshi birashoboka, bigenda neza kubera Imana. Dukomeje by'ubumuga biraje bivuyeho, winjiye mu njyana, winjiye mu buhanzi bwo kuririmba. Byo wabitekereje gute se? Nta pfunwe wigeze ugira uvuga uti ibintu ninjiyemo none mfite n'ubumuga, ubwo nta kindi kintu ko kibyihishe inyuma? Ibyo nyine ntabwo byabura, ariko nyine imbogamizi zo ntabwo zabura, ariko nyine ikintu cyose ugomba gukora
imbogamizi ntabwo zijya zibura, ariko nyine uravuga ati icyo ngomba gukora ngomba kuba nagikora nkagishika ko nyine nararavye mbona nta kandi kazi ndi bushobore, ndavuga ati ko Imana yampaye ingabire, nisanzemo ingabire impano yo kuririmba, kuko nagiriwe amahirwe nja kwiga muzika, menya kuvuza gitari na piano no kuririmba. Nabyigiye he? Nabyigiye i Burundi. Boca mvuga ati rero ibi bintu ko ndabironse reka nze ndabivyaza umusaruro nanje bize bishobore kubasha kuba byamfasha, bibaye ngombwa nshobora no kubikora n'amafaranga bansaba nkaba nashobora no kwivuza. Ubwo rero urugendo rwa muzika mba ndabutanguye uko. Utangiye kuririmba ryari? Se ibibazo bikubiyemo ibintu byinshi, watangiye kuririmba ryari? Ese wagiye kuririmba ufite iyihe ntego? Okay, natanguye kuririmba, novuga ko natanguye kuririmba kera nkiri muto, novuga ko natanguye kuririmba nka 2008, ariko natanguye kuja muri industry neza 2014, niho nashobora gukorana indirimbo n'abandi batipe nyene featuring, bamaye featuring nyene n'impano bambonamo, ariko indirimbo y'uwanje natanguye kwikora 2016. Hama impamvu nari nabigiyemo nabona yuko ushobora kubikora bikaba byamviramo umusaruro mwiza cyane uzofasha mu buzima bwanje bwose. Ubigeze mu Rwanda rero, mu Rwanda wasanze ikibuga cyaho n'icyo mu Burundi mu bintu bijyanye n'umuziki gihagaze gute? Ikibuga cyo mu Rwanda nabonye ko hariyo ahantu bamaze kugera muri industry ya music, ufite abajournaliste ino bamaze kumenya akazi bakora barakazi cyane, uretse ko nabi Burundi barakaza, ariko urumva hariho ingere n'agahinda, hariho usumbasumba nyine bivanye n'igihugu, bivanye n'iterambere ry'igihugu. Rero nabonye ko ngaha mu Rwanda ndabona ko umuziki uri kurazamuka ku rundi rwego, niyo mpamvu mvuga ati mubageze ku rundi rwego nyine, hari icyo banyine basumba nyine i Burundi, ariko nyine urumva nuko umuziki ni ubusitari, niyo n'abakobwa igitsina gore cyangwa ibyo bita kurya abana, kunywa inzoga ndetse n'itabi, usanga ibyo bintu byose ari ahantu biba bigeze biba bigomba guhurira. Wowe ku bintu bijyanye no kurya abana bihagaze gute? Wana ufite kurya abana si kuvuga ngo ni kubera ngo bugiye muri ino industry ya music, ahubwo nyine ni ingeso nyine waba usanzwe ufite muri wewe. Ubundi ino industry n'akazi, kamaze kuba akazi ntabwo cyo bisobanura kuca witwara nabi, kuko abantu baragukeneye ko ubuntu. Ubuntu rero simva nimba ugiye muri industry nk'iyi bisobanura ko ni nka kujya uvuga ati ntanguye umushinga wo gucuruza amakara cyangwa wo gucuruza imbuto, ariko nabo abantu benshi nyine bakunda kwihenda nyine, ariko amaze kwitahura bo babikora neza nyine, ntago usanga nyine babigenza nkuko nyine waruvutse. Jewe kubwanje rero nova ko ntago ujye ubarya wapi. Tuvuge ko turabigerageza se kuva wabaho, urumva cyane nabambeshe habe namba cyane nereko se bantera indobo. Abantu bose ko ntago ariko bagutera indobo, hari uwo wakubona akakwishimira bitewe navuga ko nyine jewe kubwanje ntawe ndabona kabisa. Uri imanzi ubu tuvugana? Ndacari singo. Kubijyanye n'inzoga? Inzoga rimwe ndarifata kabisa. Nabonye kugira ngo ugende bisaba kuba uri kumwe n'umuntu, umuntu kwitaho kujyana mu bintu runaka gutya na gutyo. Ese wowe uba wumva bimeze bite? Ni ukuvuga ngo haramutse hatari umuntu, ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo wava mu rugo? Wari ufite kora ngaha mu Rwanda ntamenyereye, ariko i Burundi ho ko abantu hamwe bamenyereye, ushobora gufata icyo bita kane branche, kane ni kane gakoni k'abantu batabona, hari amategeko baba barakwigishije ugakoresha. Nako mfise mbere bakambara ngaha mu Rwanda ku kigo cy'abantu batabona. Nyine nasanze no ngaha mu Rwanda batembera abantu batabona, bamaze no kumenyera n'imihanda yaho
amaze kubamenyera abantu ufite icyo kwa ntamenyereye bani twaje abona abamubwide nk'unyobora ariko nyine hari ubundi buryo baba barakwigishije ku ishuri iyo aho unaniye ko atari ukwiye kuguma urumva niba nyine kuba nashika ahantu navuga ati kanshike ku muhanda namagara ndaduze ukuboko mutaramenye ko nkeneye kugenda ubwo n'ubundi buryo ushobora kwifashisha kubera umuntu yavunitse amenya gucumbagira intumbero ya mu muziki ni iyihe icyo usaba abantu ni iki intumbero yanjye nuko nakora music ikaba yambeshaho nk'akazi nyine apana gukora music kugira ngo abantu bambone niba nyine ndakore nk'akazi bimbesheho icyo nsaba abantu bakurikira iki kiganiro kugeza umwanya nta management ngira waba ashobora kuntera inkunga nkaba nanjye nashobora kwinjira gukomeza ino mpano yanjye nkashika kure ikantunga nyine nkuko ndabivuga twasoza rero tugushimira mu kiganiro kitari gitoya cyane ariko kitari na kinini cyane twaba tugiranye kandi nka Afrokivu twifuza ko ushobora twifuriza kumera neza kandi bizagenda neza nabo barakubwiye ko uburwayi bwawe bugomba bwakira yanugorana icyizere ubundi bwo ugakomeza gahunda zawe zose kabisa nani ndabashimiye cyane rwose cyane urakoze cyane namwe mwagize neza cyane